o tlameile maoto le matsoho le ha o sa tsebe na o ka reng maro o tlameile hore o bue ka leleme la hao o re wena o modimo ke motho a ke tshwanelo ke ganya mara wena ya o swanela. Amen. Ho se khumamele modimo ke go ikgantshetsa modimo. Bo mele bona rentse le mmametse. Amen. Ho se khumamele modimo ke boikgantsho ba motho lefatsheng. Le ha sa tshwo go leka hore ha ke na taba le wena ke na le tse betere go feta. Ho se be le nako le modimo o le motho ya entsweng ke modimo ya phela lefatsheng lena ke boikgantsho o leka hore modimo nna ke betere go feta nka phela ka ntlo wena. O leka hore ha ke o tsotelle le ha o sa tshwo mara ho se be le nako ya o ikreda o ena ke nako ya o ke lo khumamela modimo ya o ke lo boka modimo ntho ya o ke boikgomoso pela modimo. Ho se tla ha mmoho le bana ba hore re tlo khumamela modimo ke boikgomoso mme ho na le ntho ye nngwe ya o enkileng bakeng sa modimo o entse modingwana o khumamela yona. Ba bang ba nkila di television tsa bona ke medingwana ya bona ba nka nako di television hona le hore a ye kerekeng ka ba shebella television se ga lena kaofela o leka hore modimo TV ena e bete ka legolo o feta ke yone mpampapa. Who are you wena? Ke o tshojwana emore ke sa tsaya kana o phumula ke sa phumula le nna ke sa phumula sonta sena ke sa phumula ha ona mo ke o leka hore nama yena ya hao o etsetsa nako ya o phumula e betele o feta modimo ke yona yo fepang. La kwa motho a reng nama yena ke sa fepa mmelo o sebetsang ka thata o mara modimo yana ya entse mmelo o no sebetsang ka thata ana taba le ena bila ga le tsoyena. La ka banna motho tsa ka ena ha ana taba le batho ke ba ikgantse di ba ikgomose di ba ikakasi ho banana ba bete go feta modimo. Mpho tsa bona tsa personal tsa lefatshe lena ba dinka di bohlokwa ho feta ya entse le hodimo le lefatshe mara ke re ho wena ho khumamela modimo ha ho molemong wa modimo mara ho molemong wa hao hobane ke yena ya o entse. That's why motho e mo le lefatshe mona e mo ya tseba go bua lefatshe le o kira mo tlo abi a kere ha ona motho a ka reng ha so bini ka mona mme pina ke ntho ya pele e kgolo e tsamaisa molaetsa wa khumamelo le thoriso. That's why mona ha borona kana le mmino a bitswa mmino wa Sesotho welele ngwana moshanyana batho ba na ba hla mo ba hla ba ithoka ba ipitsa ka bona o tla utlwe mo le a itjoloka ka mogwaneng ka teng mo a le bete go feta bana ba bang wa ithorisa and ntho ye o e rorisa o bana o e tshepa after ntho tsohle ka ba ke ntse ke re le ha ba bua mona re nna ke le jwele thata la mogalla o tla utlwa go motho enana o tshepile yena o feta dintho tsohle o beterene a ka thula thaba ka phatla ona motho a ka ba ema tsa mamela di fela tsa batho bana ha ba ipoka mare o go batla ona ba ke ba bo ke modimo ke boikgantsho ntwe ha ona mohlama batho ba ka ema ba entswe ke modimo ba phela lefatsheng la modimo ba ja ditho tsa modimo ba mametse khomba ya modimo ba penya masapo a modimo ntho ngwe le ngwe ba etsang ke ya modimo mara ho ba ke ba re modimo ya halalela ba utlwe le o senya nako ba utlwe le o senya nako mara nako ya tla yeo batho ba tlallela motsotso o bone ba tlamegwe ha ba sa lefatshe be ba bokile modimo ka ona. The time is coming batho ba tlakasela ka o fela pela konyana e hlotseng ka go batho tseba ga ba re ya tshwana mona mara ba nka nako ya bona ba boka ntho di sele ba sa boke modimo o phela. Amen. Ha ke tlo tshwana le motho yeo nako ena ka o fela ha kelello ya ha ina hana o bina ntho di sele mara sona ba tla ka boka modimo na kwena ka o fela e pinela di pina fela and pina ha o kana o e boka is either wa complainer kapa wa rorisa ona ntongwe and o complainer ho ya o tshepa gore ona le bophelo ba ka o nea mbona ba bang ba rorisa di girlfriend tsa bona pina ka o fela tsa se a le moye mane kapa setulong a record la tlo rorisa gagebe ya hae ka bomolekano wa hae o etsa hanga ke na taba le wena mara modimo ya o yentse na o na le nako le yena go re ntate o ya halalela o motle o yentse le hodimo le lefatshe nkeke ka phela ka ntlo wena mamela e re ke re wena thoriso ke ntho ye o kekeng wa phela ka ntlo yona because monga yona ke yena ya o fepanya o yentse o phela ka ga ntlo e entsweng ka matsoho
a batho ba entsweng ke Modimo mara ha o batle Modimo ya entseng batho ba o ja dijo tse entsweng ke batho ba Modimo tse bidisitswe lefatsheng la Modimo mara ha o batle Modimo yena. Amen. O apere o motle tjena o itirekile ka dintho tse rukuweng ke matsoho a entsweng ke Modimo mara ore ha o batle go khumamela Modimo eo ke boikgantsho le boikgomoso. Batho ba le tjena ga sa khumamele Modimo ka lebaka la boikgomoso le boikgantsho. Amen. Ho khumamela Modimo ke setlamo ke ntho eo ke wa phela ka ntlo yo re mpare wa tsaba Modimo eo go mo sebeletsa ke Modimo ya mohlolo ke Modimo o mosa hona ho sa ene mosa wa hae o etsa batho ba bangata ba nna hore ke Modimo cheap mara ke re hona le letsatsi la ka hlolo le beigwe le o motho le mong a tla ba o tlanya mangwele pela tau ya le kola Juda a dutse setjolo sa ka hlolo o tla kwa motho a hloka le bapitleng mana ntse re Modimo o mo a hlole ka mohau Modimo a hlole ka mohau next wa hlola ka toka ke le ntse le ha ile shotwa mara le faseng lena ke Modimo wa mohau ka jeno motho ya phamisa matsore ke a hloka tau ya le kola Juda mohau sa le teng bakeng sa hae mara ha o keta o kwala mahlo le faseng lena nako ya mohau e fedile Jesu wa bokwe ha hona nako ya mohau ke nako ya Modimo ya kahlolo and ha fitla bebelere di tla phetwa dibuka ho bo phetwa dibuka ya bophelo e ngotse mesebetsi ya batho bohle ba phelang ka lefatsheng ka nako eo and ye mo o tla atamela pela tlhonyana yena a fitla yeme pela yona ebe buka ya phetwa ho thwe nyeo ema mona ha ke tla ema mona be mesebetsi ya ha e feta jalo ka television e mehlangong ho tlo sebete sa hore be o na le mollo mo entsweng ke Modimo mara ha o ka ba wa ka ntate o ya halalela le ka mohlao le mo o sebete sa ho tshojwa o ka mparorisa bo dijo la mora maphofu mara wa tloela Modimo malapeng a rona mmino o re mamelang ke mmino fela tjena o ntso boka difate di ditonki di diphofolo di dintho tsena kaofela re leka hore Modimo a kana nako ya hore ka mpaka boka ditonki Mosotho wa re kgomo ke Modimo nko emetsi a ka mpa boka Modimo nko emetsi a tloela ya entse nko emetsi e Amen. Bommele bontate ho khumamela Modimo tlama se kgetho wa tsaba kana go lana kana ga bua monate gare wa tsa Modimo mo sebeletsa ka boithaopo mamela njora ke setlamo o tlame o khumamela Modimo ha o tsuwa o boke Modimo motshiare o boke Modimo mantsibo o boke Modimo ha o robala o boke Modimo le lemela ha o le tlale dithoriso tse yang Modimo jole ke itse mpho ye nngwe le nngwe e bokang we boka hore e tla e khona go fa mo amen ha we thorisa lori and tla bona motho a ithorisang o ba mamela batho bana ba di mmino tsena ba ithorisang mona ba bina ba ithorisa tsa mo batla maphelo a bona private bana le dithunya ba ithekela dithona tse kwetlisa mmele ba ikwetlisa ba ba strong le ena ha tsa mona o ikutlwa phaka sena ha sere a ka nka ntshonyana e tlabanya kwa we ikutlwa le so we thorisa tjena hobane o ba le nako ya yena hore a imatlafatsa be beterenyana hore mmele wona o tsetse wa monna molela ho manka papanya ka hlahamo amen so ke le ka hore ha o roka le o rorisa Modimo o kholotsa Modimo hore ka dinako tsohle di le malala la o tsore ha o laba le teng ho boka Modimo ke o moetsa hore a dule a le tsebe thwetwe bakeng sa bophelo ba hae ha o kala hore ntate a ba sa le teng ngwana ka ono reng ebe o sekela dillo tsa hao tsebe ke mo gona ke ntho mo le ngwe e rorisang we boka mo le mong wa hao